Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor, baik pediang sobhai pi syakimat Khubor mentaka janmi. Inya phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Ka khasi Student Union non thmai circle ka pendam juri kiro transnam ki berdekat jubor ke jungim jungi heb insa piraling dok maunai iblaja aka step kat Tarik Nailur arajar arpusan na plau yeng na nongra nonglum shillong bade ka met jong i lalap aka step kat Tarik Nailur arajar arpusan na kuwe ke yeng bedangashna hakni hi kashnong ki plit ke is khasi herza strike hakala asmi ublei ka Tarik Nailur arajar arpusan klathau dega special investigation team keban kle du superintendent of police city ba Herbert penyat khargongor rengkar baru SP ki is khasi herza strike ba VVXM ban penlong ye ke jing toket ke banya khnang ban lapdin ye kiro transnam wiran kti ban khat jubor ke jing im jing hebred in sapira lingdok maunai Superintendent of Police ke is khasi herza ba VVXM ula penmi dak hukum kwa batha ya bro ki YouTubers ba dikira pat ba bagi ben weng no mardor ya link hot video ba dikidor bla pen sapriang ha ke social media ya ke met yap jangi hebred in sapira link dok maunai ibla jar ngai nagashnong nongra ha kha Tarik Nailur arajar arpusan ha ka ba ya ke met jong i lalap ha kha Tarik Nailur arajar arpusan Ka Meghalaya Pradesh Youth Congress, bat ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress, klap penlong, ya ke jing thang mamati sngolam, ha Congress Bhavan, ha Shillong, ban penramjur, ya ke jing syak penyap dusman, i hebred, insa piraling dok maunai, hanong ba Shillong. Kum kada ke jing penram, i kiro transnam, kiblar khat jubor, ya ke mensi makordor, jing hebred, insa piraling dok maunai, i besa ha ke shnong nongra nong lom brei. Kasenjuk ki nong sinsha shnong nong thamai pelon ringkat bagi pat ba nong shong shnong kin thopru bagi pat ba ha khat Tarik Nailur arajar apusan kliat pat ba na yo renja shido ke yengsa jungi hebred in sa phira kum kadak ban buram khat do ya ka jingli on tap ya ka met badangsa ke jongi Kinoilam jong National People's Youth Front ha khat Tarik Nailur arajar apusan klapen sngo ha omen rang ba ka Jylla konrad ki sangma baru sembut mendirang bau bekmi ikatanat kampo yeng ba Preston Tensong bakin shimkia ban penyo hok jung hebred in sapira lingda maunai kajing don jong marpo khando uranium hakathain southwest khasi herza strike hakani ka Jylla Meghalaya kalong kamat ikran keblas lembha baki ken hon per ken thop yakipat ba klayeng persha ikajing thmu jong ka sarkar pedeng ban klong uranium Hindray, haka Tarik Nailur arajar apusan ke sarkar pedeng lingba ka Ministry of Environment, Forest and Climate Change kelapin mi da ka office memorandum kablapen kela ya ke regulatory landscape ban klong yaki marpo khendo ki bakongsan ki beton hakri India barokawai. Kinongnya akali ka mai tourist kibidan hapo ka shatri jong ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kelapin long da ka jinga ki ba jai ha kan Tarik Nailur arajar apusan ha kadam kla ha ka bagi noilam jong keseng klabat shipor ki kali ka mai tourist ki bawan nabar ka Jylla benecha sora ha ka ba lapin shai da ka basam yaki kot link dop mat kin thopru shiginong jong kai Pyrthei bekin tip banang ni shakman onom sha shu ki kali ka mai tourist bandrung shigjaga jong kai Pyrthei Hindray kideun pinkot ya ka jing ka mai jongki tang ki hotel bar ki guest house ban aila di kali naga Jylla Meghalaya ban kit ikinong jongok kai Pyrthei shigjaga pher bagi kwa ban leit kai pangat Prangur ki MLA na ki seng san Pyrthei ki betre lang hapo ka kin hon jong ka Meghalaya Democratic Alliance klabam smai kum ki menteri bathamai haga sarkar Jylla kini ki prangur ki MLA ki long u Timothy di Shira u ba welat mi ki Jylla u ba sustainer sotun but u bringing e sangma na ka National People's Party Uba met ba lingdo beruba lakmen drumboy na United Democratic Party uba Methodius dekhar na Hill State People's Democratic Party beruba Sanbo Shulai na Bharatiya Janata Party minta paginya phashi ki khubor na kari kakin hon jong ka Aam Aadmi Party hagowa hakisni baar klapin mana banthong yakinong pet bathamai jong ki taluka kom ka jingpen kre yak election Jylla Panchayat Kaban Salong, daga jing temu, ban penklan, yaga jing don jong ke AAP Kylleng ke Jylla. Ka jing penkelai ke Goods and Services Tax kan aju mentoi shibun hi company sam boarding jong ka sarkar laong ka kaipot hagas ngi baar.
Ka jimpin kieu ya ka khajna da ka discom ka balong way.9% na ka bintau snam mang tingka kampat dap satya pensiu dap ya karam kasya lapin mena ka ICRA ha ka kai pot da ka bin rap ru ba ka jimpin kala thama ya ka GST kan kampin jinsur khendiat nak bajulong barosh kata. Kakin hon jang BJP na Bihar agaski baar lapin na ya ka chalu JT hen ke jingalap kahandi maiden patna ban pin smotho iki brio shapang ke jingjab jang ka sarkar NDA. Ka Supreme Court Collegium kabla klik du Chief Justice of India BR Gavai kala ai jingmot benthong ikinom Bisharapura Hakanataka Madras bat Tripura High Court. Umintri rang ba do keriu Narendra Modi ulai keren ling baga telefon buat umintri rang ba ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhami na kabenta benshim jingkhen yaga jinglong jingman hakaniga Jylla hadiga jing thea jongla ba ubajur hasahartra dhara hakathan kaligat jongka Dehradun. Kadam don shu ka jingdona jongki marbam kiso nigi jhor hakari bat ke India kan kelalong kajaka kinsho marbam jongka Pyrthei laung Shivraj Singh Chauhan umintri ka sarkar pedeng ubakmi yakatanat karep karya. Hadin bonong ilam kalyang Persha Utejashwi Yadav lakenno bo menteri katanat penroy sarjang ka sarkar Bihar Jibesh Kumar Mishra bola show yo we YouTuber wedang ketiru hakakam khayi yega dawai thok Mishra ula takran kella dak badawa bon parma mardo lani unngat hikti jangkaan menteri ka sarkar pedeng bakmi yega katanat Food Public Distribution and Consumer Affairs Prahal Joshi Uloong hagas nginingkong bahapok ke sarkar Jylla belailam daga Kongres ka Karnataka klaklalong ka jaka pedeng jong kinong khayitra. Menta punya phai shaki khubor na Kylleng ka Pyrthei. Ka International Criminal Police Organization ni ka bangi khotling kot kom ka Interpol hakaway ni jing khanra ka behetam jongka Persha. Yaka jing khayidrok kalayo kurup bon ba udrok wasyong dor hado $100.1 billion laong ka Interpol hagas ngiba. Presiden Jongri Amerika Donald Trump mula penbena berulang mudoi Persha ika kot Khubor The New York Times dak bakenno bagani ka kot Khubor Jongri Amerika kala jeler daki pausnam Persha yau bakalong tangkum ke tinghong jing sawa jonggeseng Left Democrat Party. Ketanat sipai Jongri Israel kalaithu bakla thombo dek wege jaka blasinsha dek seng le no Hezbollah kebadan hakabenta basyate Jongri Lebanon namar baka jinga kenat habrengi kapot kadangay biteng wat hapadeng jing sange yasiat. Presiden Jongri Amerika Donald Trump uliathu baki sipai Jongri klapenlong jing hia thama kabaar haki arta yo yakwe Kylleng balakenno baka get yo drok blawanra na Venezuela hakabalangot kibreu hapok Kylleng kilayap. Ka Second Western District Military Court Harasha hagas nginingkong klarai pendram dak berhukum menset along at postnem yuklor yakura berem jangri Ukraine ubalongru usipai jangka Kraken Assault Unit yoblatip kerteng kumu Andre Prikotko hadim lalap bude ubudan kti ban pimethe jaga kali Gazil kebekit ikisipai jangka Russia hakathan Belgorod hostnem arajar arpulai. Secretary of State jangka United States Marco Rubio haga jingo yaki Israel haga nginingkong ulakular baka Washington kan yaki jing kershan kebaklam artatin yaki Israel haga jing hiatma jangka hagaza berlokotru pendu pendamno yaki sengle no Hamas. Ka 69 General Conference jangka International Atomic Energy Agency kabalong Vienna klakarpat yaki ri ka Pyrthei bakin pinankam yaki bom nuklear nagbenta ka jingsuk baklakin turu banyadai ka Pyrthei naging berankam bakla. Tigitu gelang Khubor hakimat kimat matakajan mit Khublei. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.